Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da ubacite mapu u vaš Minecraft svet. Kada ste skinuli mapu sa interneta, dobijete ovakav zipovan file. Vi to otpakujete i dobijete ovako. I pritisnete na vašoj tastaturi Start i R. I kucate procenat appdata procenat ok i pronađete folder koji se zove .minecraft. To otvorite i pronađete folder koji se zove saves. Otvorite njega i tu mapu koju ste ubacili samo je prebacite tu i to je to.